Hai menazi ibeting chua ilung tapen mene na mai ka pai kyu zi ka te set sumai gumara sam news CHUNA Times biagan ranglia ka radaling danai ka pai kyu zi ka stroke mama ge Nagaland Chief Secretary gu conference hall ge high level meeting te ke bege Nagaland Sokri ne National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL bonai penugu tate bepu contractors ramene National Highway green fiki Nagaland pde na mahange pathodi ka sangbem fiki state capital Kohima nai kada be district rame tukse te timi ga bem fiki me ke beram ngene tunji ga mak zaim fiki shedi be teloga makse green fiki ge traffic jam songa ze tingti gum ze gri ten ruira teloga mak be ze gene ningting geule zai punira tawasam du pet kai deleng Nagaland Sokri ne rangsi jakai ze Sokri gu machinery nai local prampede na mene NHIDCL bodu ngagai zebam berege NHIDCL bone green fiki ge me ke bar me tunsi ga mak zai shedi bar me delomi ga ra gui bar me du ta to ga mak pe pi keruna ta dele ze sale aipo zegne Nagaland Sokri ne nalang ba sampo chira rang to gai ze agine phugai mak zai a kadam bia gane kede dong rai gulei ze NHIDCL boda ge kunta reaction kana 72 hours pe gai ze jeche National Highway green fiki tingti gum ze gri ten ri dorai ra teloga maktina Nagaland Sokri ne apodu ge pnui ba ge tatu gutse kanang be machinery na men power telung ze green fiki tin si ze telomi gai gulei kane apo pemi prit le ne NHIDCL ne pemi reimbursement peri ka dai ranang gulei ze saleng Zimai ka pai kyu zing kaisna dammai ge Zeme Naga Council Manipur ne Zeme CSO Zeme Z gu boro ga sui de meramadu nguluze Director of All India Radio Infal gu sui de pe Mr N Nada Kumar Nai Director Engineer Air Infal du All India Radio Office kene dogai de le ka chuleng Aipo tarem ge Dr Ingampa me IIS Director Press Information Bureau Infal ze ka zogai de le ka chuleng Anui Zeme Z gu boro ga suite meramene Director of All India Radio Air Infal gu suite pedu doga bene Anui Zeme Cultural Program All India Radio Program Infal ge zu haroga bedoge pi piting tim sakai rahange same bin samongai delei sige All India Radio Infal gu official ramene penui sui benai agume maning kibe pungpet pe isang delei zaine apu doge tatewang sang rahange ngaga gu lei gu chuleng Heso wang rai rabage anui Zeme radio program All India Radio ge legai razai tateu ga rahang hagui zon delei ze marasam pogai delei India deine monkeypox outbreak hararitu girang zegene testing kit le per kaize bi kudui bakakene kandam bararit kene ramei be Zemena da ge test ki kesya pi do bibe maro RT-PCR testing kit le per kai delei Aipo testing kit IMDX monkeypox detection RT-PCR essay mroze semen healthcare ne teleper kabe mrone India de ger he teleper rapse pamfui ndrit mabo Central Drug Standard Control Organization ne telung raphogai delei marasam po mine saze apo testing kit telung bene monkeypox rarit kene ramai be minute hadai long ne chipe do builei aize tingti telung ba memrone rarit pipera kunta ket no ne kunta kana ten sibesone idele ze salei IMDX monkeypox detection RT-PCR assay testing kit se India de net le pepe mrone kanam bararit pezet kana sukulaze pepe dobui lezai chuna tailung zabam lab equipment marik pingo talak pepe peram roki gene aipo RT-PCR testing kit telung dora patak chem gai leze sale Marasam Pomadage Hari Haran Subramanian, Managing Director of Semen Healthcare Private Limited ne saze RT-PCR testing kit telepet kabeze made in India pe pibang dim suga bakangene telepet kaguleza apo maro telung bene mpox outbreak andam bararitu pihigen gise zemnaring ting misonga kasya pe perabegene zudwa kabe changule kechuleng Assam Chief Minister na Jharkhand BJP co-in-charge Himanta Biswa Sharma ne doi manasoga rang bagai ze raibiting ge Jharkhand de go body pe to ga pe former Jharkhand Chief Minister Champai Soren ne wang Rebecca Pai ke Zimbre rimai 13 August ke Ranchi ge ne BJP kyangna me gitpeta to ga gule ke chuleng Aipo samje former Jharkhand Chief Minister na Adivasi Hazet ko pe Champai Soren ne India de go Sokri pe Union Home Minister Amit Shah tu hadaulu ze pathodi be samra me bin samonglu bchange saramane pugu social media platform X ke rogai deleng Aize teti betani ka ke tingkum react rocks na pe Champai Soren ne Jharkhand de go body pe Chief Minister tabam din sogailu ze kabang ki genen pepe Hemant Soren hange Chief Minister tabam pegailu ze ZMM party gu pepe ramene puchutu ngam gale ze kasya nam gai ze ki kan ruize peti ma polunga pogu party ka chibe in bet kule zen du pet kalu bet sange delei
महाराष्ट्र सिंधु दर्ट के दनाई का पाई के जिंग का स्ट्रोक हमामा गे छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेचू जुने ममे गे जुनगा लुबे सुमगा बे क्योंकि सेलुंगे ने बेट के बेजेगे ने अपो स्टेचू तले बेगे ताते बे पे कॉन्ट्रैक्टर डू एफआईआर का गए दले इसे साले मरासम पोमेने साजे छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेचू तेलुंग चुरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिकुम दुई के जे मदाई तिंग कुमचांग नाजा का चुमगे लेपेट का लुबचांग क्योंकि सेलुंगे बेट के राय दले इसे साले आइपो स्टेचू तले बेगे ताते बे पे कॉन्ट्रैक्टर बेजीने जदेव एप्टे नाई स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चितान पतिल दू भारतीय नया संहिता को हिंदी पलंग चाम चाम जे जिगा कंगने एफआईआर का गदले आइजे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ने पनुलुंग मार्क से एफआईआर का गइजे स्टेचू तले बेगे हेगेर में क्वालिटी से बरामने दिलुंग बेजेगे ने छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेचू को क्यों दिले इजे साले महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अपौदुगे साकतिंग में गराइजे छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेचू बेट के बेजे तिंखाई प्रेंसी बे गुइबे स्पीड किलोमीटर हदामिंग पर आवर गे तिंखाई गुइबे जिगने बेट के लेजे साले कचोसुटु अपोजिशन पार्टीज रमेने सोक्रिदु की कंड्रीजे स्टेचू तलेबे मी रंकांग क्रोंग का गुइट से क्युते सेटलोंगने बेट के रादिबे सोक्रीने का तलाम गुलेजे कसियान दाम गाइदले कोलकाता नमदीगे जिमाई का पाई क्यों जिंग कैसना दमाई गे लेसिना मबो पश्चिम बंगाल सत्रा समाज ने वेस्ट बंगाल गु चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी दू पताबम गिने ते सोगाई दु लोजे कीजे फुहिम दिरमे प्रोटेस्ट पे तारियम नबाना अभियान प्रोटेस्ट मार्च ते क्यों दिले मरासम पोमेने साजे लेसिना मबो ने फुहिम दिरमे प्रोटेस्ट पे तारियम ते क्यों बेजे आरजी खार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेवकी गे ट्रेनी डॉक्टर दू दुइलु जे ते चेनी बेजे ने वेस्ट बंगाल सोक्री दू पुनिरा ताजे नबानन अभियान प्रोटेस्ट मार्च ते क्यों दिले किचुले लेसिना मबो ने नबानन अभियान प्रोटेस्ट मार्च वेस्ट बंगाल स्टेट सेक्रेटरी नबानन में ते गुरा तो बेहिगे प्रोटेस्ट रमने पुलिस बैरिकेड्स में तुनसे गुट से सिक्योरिटी पर्सनल रमना इनका मक से गिगुट पेगे सिक्योरिटी फोर्सेस रमने टियर गैस वाटर कैनन ना लाठी चार्ज तेजे प्रोटेस्ट रमदु वेस्ट बंगाल स्टेट सेक्रेटरी गुरा बेगने गुतो गाइदले कुचेले असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिमाई का पाई क्यों जिंग कैसना दमाई के साजे असम देगे मिया मुस्लिम ने नियम ना राफिजत मकुले जे साले असम दे गुहिंग दे कतलुमर में सुकेट लुंकेट हंगे कारो बबम असेंबली सेशन गे ओपोजिशन पार्टीज रमने असम दे गे सिक्योरिटी सिचुएशन से बीबी बमले आइजे कपाई क्यों जिंग काय कना गे नागोंग डिस्ट्रिक्ट के लुमेना पॉइंट तिंग कुम क्रुम दाई पुइदु का दुई बदे जाय तगुम बतक ने असम सोकरी ने असम दे गे अगुम बे बे पराय कना मरालाम गे समे बी समंग बे गे शर्मा ने सले ओपोजिशन पार्टीज रमेदु शर्मा ने पुकाका राइजे असम देगु डेमोग्राफी कालेबे जेमना लुंगजबम रमे कालेबे देगे निंग गेलेजे साले शर्मा ने साज जानिया असेंबली कंस्टिट्युएंसी एमएलए रफीकुल इस्लाम नाई ओपोजिशन लीडर देबा बात्रा साक्या ने साज लोअर असम के लुंग में अपर असम में लेरा लेजे साबे तको तुजिना लोजे चिने लेजे न्यूगाई दले पिगाई जंग किंगनी मेले ने दु तोदले अजिना लुंगता पेन में नमाय गुमरा सम न्यूज़ चुना टाइम्स अगेने लगाई दले